Degaga pak dongan na paturu puang Allah Ta'ala lori sininna nabi sininna nabi degaga pak dongan sininna nabi ipanora mana pak dongan lori puang Allah Ta'ala nabi tak ipanora pak dongan dari semua doa yang diturunkan ayat kursi turun suratul Fatihah surah Al-Ikhlas denang kena teri ibalisi kecuali sayyidul istighfar nappai ibalisi teri sampai matanya bengkak kata Nabi. Degaga paboro matanay balisi teri kecuali sayyidul istighfar kata Nabi. Saking masasak kalena. Nah sebab magay nabita itu janji dan itu janji dari Allah. Nah sebab maka dari nabita epong talengi janji matatta umma aku untuk asalamakan. Agar nasa pong Allah Ta'ala. Maka turunlah sayyidul istighfar. Napa maka da pong Allah Ta'ala Muhammad podangi atakku ummamu. Iya ko na baca muici cengia pak dongenge ko waniwi namate ya tuwanni iya pak jamingi manasok ke surga ku mono. Iya ko asoy na baca namate ya to soy ya jamingi ku surga ku mono. Na dua mion ri mate pak ko dito mate wani to mate so. Artinya komeki lolonga jaminan tabaki itu hadis Bukhari Muslim pak. Apa lah iya?